Bagabo kuri mwebwe mubaza ati Janine yari ameze gute atari yibaruka Jeremy. Bagabo ngaka ka video ka kera nziye ndakabona kaza muri telefone kanyibuca ati reba iki gihe ndakubwiza ukuri aha ndari muri vacances muri Spain. Bagabo ndakubwiza ukuri ndamye ndikunda kuva kera kandi si kuvuga ngo ndi kubishima ko Imana yaranyandikiye ko nzobaho ntababaye. Ndakubwiza ukuri zendero ndabigira ko nta muntu mfitiye umutima mubi, nta muntu ngomba kwiba gusahura, ndibereyeho neza mu mahoro iwanje. Sawa rero bagabo rero mwebwe muza guterana amazambo ngaha ngo mugomba kumbabaza jewe nguma ndigirira udu content. Hariho nabandi ndibaza ngo babaza ngo nyango ndishuye bajye abantu bantuka ngo mbabaye. Oyaye ntabwo mbabaye, nukuri mugira amahoro. Jewe ngaha mu buzima ngomba kubaho neza ntibabariye kuko Imana ze yaranyandikiye ati baho utababaye. Rero sindosobora kuza mbabazwa n'amajambo y'abantu kuko na Yesu baramutuka. Bagabo nta muntu ngaha abatatuka. Rero hajya mba ndi kwigirira content no kwinziza ifaranga mu bibi. Imana ivuga ati mu bibi mu byiza mubishimire Imana. Zewe rero nivyo nkora. Sawa mugira ibihe byiza. Bye. Kandi ikindi naco motivation y'uno munsi, ntushobora kuba ikintu wanka. Ntushobora kuba ikintu wanka. Sawa.